Dekorativni paneli su u početnoj fazi priprema i rada. Završavamo sutra taj zid, taj dio zida i ovaj veliki dio zida. Biće brutalno. Biće brutalno. I onda smo završili otprilike sa tim nekim stvarima ovdje u glavnoj, ajde da kažem, sobici. Kao što možete vidjeti, ostalo još svega. I onda prelazimo na konstrukciju za PlayStation. Računari su već od didakte spremni. Konstrukcija znači za PlayStation ovdje na sredini. Sečija dolazi. Vrata stavljamo, sreća pa ih još nismo postavili i dobro je došao ovaj štok od vrata, čisto da ovdje malo još pridrži dekorativni panele. Tako da je brutalno. Šta reći, radovi se nastavljaju i nema stajanja. Dekorativni paneli su pri kraju. Ostao je još ovaj glavni zid. Izgledat će prelijepo. Ovo su jako lijepi dekorativni paneli, ali jedina mana, po meni mislim mana, jeste što morate svaku jednu po jednu da lijepite, da mjerite i da režijete, pošto je ova kosina takva da znači svaka druga se posebno lijepi, posebno reži. Tako da svaka čast za Saliha, za do sada odrađen vrhunski posao. Vrhunski posao, lijepi moj. I završavamo i ovdje. Tako da ledovi lijepo padaju i prelijepo je. Ima tamo. I gledaj sad ovdje staviš macu, ovdje macu. To sam te već da iznutra budu, da se ne približavaju, to. Ja valjamo se. PlayStation stand gori. I konstrukcija za računare. Dizajn El Šaponi. Eto, šta reći, profesionalnost na nivou. Ko je ovo? 100 inča, jel? 75. To je 600 metara. Ne može njemu slavi zid. Gdje ti ovo skloni se, moram skloniti ovaj pokaut. Šapa, očeo sam snimat, ti platio ovo, bro. A? Ti platio, očeo sam snimat nešto. Možda vadim, evo. Televizore smo odlučili uzeti 50 inča. Sve u fisu kod našeg dobrog prijatelja Aleta. Idemo, ne znam gdje su nam plijeg. Uzet ćemo 2 petice, Slim Edition, FIFA 24 odmah dođe tu. Nema šta, joysticka ćemo gledat da parimo crno, plavo i bijelo i bit će perfekcija. Znači 2 plijeke, već sa FIFA-om. I 2 najbolja Ambilight Philipsova, najnovija modela, 50 inča, cijena uredna, sve uredno. Brat, arhitekta, najbitniji. Treba li pomoći, brat? Ali gdje me je čelo? Ništa mi isto jasno. Čelo je ispred tebe. Ide malo čišćenje panela. Naravno, moram ja malo da radim, ali neću da snimam to sve. Da se ne hvalim oko tih stvari. Tako da moram sve lijepo jedan po jedan panel prijeći, špricat, obrisat. Tako da idemo tu uz dužinu. Kroz par dana dolazi konstrukcija. Seću bacujemo tamo u sobu. Konstrukcija za PlayStation. Ovdje pravo ide tapeta, jedna brutalna gdje će pisati G-Zone i sve ostale stvari vezano za PlayStation sobu. I ima još nekih dodataka, nekih stvari koje će totalno okrenuti
igraonicu u drugom smjeru i u drugoj priči. Ovdje također nešto dolazi, ovdje se također nešto dolazi, tako da bit će interesantno. Par se riječi videoklipova i dijelova. Čekaj, spužvica, stvarno nađi. Može li krpa? Pa može pa. Dovovaj, svoj, račić. Skoro da mogu kuću. Šap? Neravan pod kod tebe. Neravan pod, jel? Neravan pod. A što to na klipu, Ja sam brat? rekao da ga ispijegam. Ma ima, pobacio nešto. Bravo, Batara! Evo ga u klipu si. Čestar, bre, što ima, dobar. Eto, konstrukcija malo dolazi, ubacujemo. Samo BH Fanatikos, to je to, završeno. Konstrukcija za stolove je došla. 2x3. Ovdje između idu računari. Naravno sve će biti široko. Ovdje smo samo ovako ostavili zato što mora seća tamo u sobicu da ode. Police su također došle u staklu. Ovdje će biti mjesto za radnika i za mene naravno. Onda prolazimo ovako. Idemo. PlayStation zone, izvinite za nered, ali morali smo ovdje sve da ubacimo. Znači ovdje ide seća standard. I ovo je konstrukcija za PlayStation koja će naravno visiti
Ovdje će se joystici ostavljati, ovdje ide jedan PlayStation, drugi i gore ostavljamo standardno neke stvari. Tako da konstrukcije su došle, mora se to lijepo sada složiti. Ovdje ćemo predulaz i hodnik razbiti malo sa crvenom ledicom, to ćemo isto izmijenjati. I nema za sad, sve ide lijepo, sve uklapa se, sve ljepše i ljepše izgleda. Naravno, izlogi to sve će se promijeniti. Perfekcija, ljudi, za sada strahota izgleda. Eto, šta da vam kažem. Moram vas malo snimiti. Pošto ja to sve... Ja stavljam. Malo moram.